Some things in life are bad, they can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on. Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh je došla na ideju da opremi prvu multifunkcionalnu trening kuću za mlade. Smatramo da je ovo odgovor na potrebe svih mladih i svih omladinskih organizacija na području našeg Tuzlanskog kantona. Zato što ulažete na pravo mjesto. Pružate mladima više mjesta za napredovanje. Donosite pozitivne promjene u našoj zajednici. Pomažete mladima da se izgube u labirintu ideja i prilika. Atovi, kreveti, tuš, kabina, kuhinja, viseća i veš mašina. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright. Potrebni su nam kreveti, sto i tepih. I aktivnost mogu da počnu. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. Ukoliko vam se dopalo sve ovo što su vam ovi mladi ljudi rekli i smatrate da je ova ideja vrijedna vaše pažnje, imate mogućnost i da pomognete pri njenoj realizaciji. U toku je kampanja za namicanje sredstava za opremanje prve trening kuće. Always look on the bright side of life. Key change. Always